I ovo je nova tema. Srbija na putu ka nezavisnosti od 1868. do 1878. Imat ćete ovde u videu ovo kao tabelicu i tu stopirate ako ćete da prepisati nešto, ali sad ajde idemo da pređemo odmah na prvu temu, drugo namesništvo. Da zapamtimo da su namesnici bili Jovan Ristić, general Milivoje Petrović, Blaznavac i Jovan Gavrilović. A sada da se baziramo na drugo namesništvo. Ubistvo kneza Mihajla Obrenovića označilo je i kraj porodične loze Obrenović. Kako Mihajlo nije imao zakonitih potomaka, posle njegove smrti na vlast je došao njegov maloletni rođak Milon Obrenović. Do njegovog punoletstva od 1868. do 1872. Srbijom je vladalo drugo namesništvo. Tročlana grupa sa Jovanom Ristićem na čelu, uz dva člana, Jovana Gavrilovića i Milivoje Petrovića Blaznavca. Obavezali su se da će voditi umereniju unutrašnju politiku, kao i da će raditi na unapređenju privrede i društva. Namesništvo je 1869. godine donelo novi ustav, želeći da uvede neke reforme u srpsku državu i društvo. Takozvani namesnički ustav, prema novom ustavu, Narodna skupština koja je u vreme Mihajlovog režima bila savetodavno telo, sada je postala zakonodavno. Iako je rad skupštine bilo pod nadzorom kneza i ministarskog saveta izabranog od samog kneza, prelazak skupštine iz savetodavnog u zakonodavno telo predstavlja viši oblik demokratije. Uz to, ustav je potvrdio nasledno kneževsko pravo porodice Obrenović. Namesništvo je radilo na osamostaljenju Srbije. Knez Milan Obrenović, koji od 1868. do 1889. je preuzeo vlast u svoje ruke 1872. godine, nakon što je postao punoletan. Nova tema kao Srbija u velikoj istočnoj krizi od 1875. do 1878. i oslobodilački ratovi Srbije i Crne Gore. Velika istočna kriza, koju je izazvao ustanak u Bosni i Hercegovini 1875. koji se zvao Nevesinska puška, uvukla je Srbiju u rat sa Osmanskim carstvom. Postaknuta željom da proširi vlast na Bosnu i Hercegovinu i pod uticajem ruske diplomatije, Srbija je sa Crnom Gorom 1876. godine objavila rat Osmanskom carstvu. Srbija je pomogla ustanak u Bosni, a Crna Gora u Hercegovini. U Bosni je u pomoć pritekao knez Petar Karađorđević pod imenom Petar Mrkonjić. Prvi srpsko-turski rat trajao je od 1876. do 1877. vođen uglavnom u dolini Južne Morave, iako su imali nedovoljno jaku vojsku i bili nespremni za velike bitke. Srbi su uspeli da pobode osmansku vojsku kod Šumatovca, ali su bili poraženi kod Šiljegovca i Đunisa. Posle poraza u martu 1877. godine srpska vojska je potpisala mir sa Osmanlijama. Crna Gora je bila uspešnija pa je nastavila da ratuje uprkos izlasku Srbije iz borbe. Kada je 1877. godine Rusija i sama zaratila Osmanlijama, pozvala je Srbiju da joj se priključi u borbi, što se i desilo u decembru 1877. godine. U drugom Srpsko-turskom ratu Srbija je imala više uspeha nakon što su Rusi slomili glavni osmanski otpor. Srpska vojska je prodala sve do Gračanice na Kosovu, srpska vojska je oslobodila Niški, Pirotski, Vranjski i Toplički okrug. Oblasti koje su pripadale Osmanskom carstvu, pošto su Rusija i Osmansko carstvo potpisali primirje, srpska vojska je primorana da se povuče sa Kosova. Rusko-turski rat završio se sklapanjem primirja u San Stefanu 1878. godine. Pre toga, Rusija je prodrla gotovo do Carigrada i primorala Osmanlije na primirje. Mirovni sporazum bio je u korist pobednice Rusije, pa je njen zahtev stvorena Velika Bugarska. Država koja je obuhvatala današnju Bugarsku s delom Makedonije i istočne Albanije. Čak je trebalo da je pripadnu Pirot i Vranje, gradovi koje je zauzela srpska vojska. Rusija je stvorila Veliku Bugarsku jer je verovala da će preko Bugarske, koje će držati pod svojom kontrolom, dalje širiti svoj uticaj u Osmanskom carstvu. Evropske sile Nemačka, Austro-Ugarska,
Velika Britanija i Francuska protivile su se proširenju Bugarske pošto nisu žele neograničeno širenje ruskog uticaja na Sredozemlju. Zato su u junu 1878. godine uz učešće Rusije i Osmanskog carstva sazvale Berlinski kongres koji je poništio odredbe Sanstefanskog mira. Sad, Srbija na Berlinskom kongresu. Evo da se vratimo ovde. Srbija na Berlinskom kongresu 1878. godine i proglašenje nezavisnosti. I to bi bio kraj, a sledeća tema bila Crna Gora u doba vladičanstva. Na Berlinskom kongresu ukinuta je Velika Bugarska. Od njene teritorije stvorene su dve manje države, Bugarska i istočna Rumelija, koje su bile pod vrhovnom vlašću sultana i nisu imale punu autonomiju. Austro-Ugarska je dobila prvo da okupira Bosnu i Hercegovinu na 30 godina. Tako Srbija više nije mogla da računa na mogućnost da priključi tu oblast svojoj teritoriji. Srbija, Crna Gora i Rumunija proglašene su nezavisnim državama 1878. godine. Srbiji su bila priznata područja koja su se oslobodila za vreme rata sa Osmanlijama: Niški, Pirotski, Toplički i Vranjski okrug. Time se viševekovna borba srpskog naroda za stvaranje nezavisne države završila, iako će se i dalje nastaviti borbe za oslobođenje preostalih srpskih teritorija. Crna Gora se dosta proširila i dobila gradove Podgoricu, Nikšić i Bar. Makedonija, Kosovo i Metohija ostali su u sklopu Osmanskog carstva. Srbija je posle svega ostala razočarana jer, iako je dobila dugo očekivanu nezavisnost, nije dobila područja koje je očekivala: Bosnu i Hercegovinu i staru Srbiju. I sada Natalija Obrenović i knez Milan Obrenović. Znači, knez Milan Obrenović se proglasio kraljem 1882. godine i time je Srbija postala kraljevina, ali to ćemo u drugom videu. Znači, u drugom videu tema će biti Crna Gora u doba vladičanstva. Tako da do sledećeg videa. Ćao. Thank you.